Welkom terug, maats. Vandag gaan ons 'n gediggie leer in Afrikaans. Welcome back, everybody. Today we're going to learn a new poem in Afrikaans. The name of the poem is Beerdkrag. Ai, dit is skielik donker. Dit laat my nou wonder. Is dit alweer beerdkrag? Dan sal ek lank moet wag. So 2 ure of dalk 6. Doen maar net jou bes om rond te kruip in die nag, want dis alweer beerdkrag. Ek hoop julle het sommer baie mooi geluister. Maats, onthou, wanneer ons 'n gediggie voordra, moet ons leestekens gebruik. Ons moenie te vinnig praat nie. Onthou om ook uitdrukking op jou gesiggie te wys, sodat almal kan verstaan waaroor die gediggie gaan. Always remember, when we recite a poem, we must show a lot of expression, facial expression, and use the punctuation and slow down. Don't speak too fast. Well done. Now see if you can say the poem with me this time. Maats, kom ons kyk of jy die gediggie kan saam sê nou. Ai, dit is skielik donker. Dit laat my nou wonder. Is dit alweer beerdkrag? Dan sal ek lank moet wag. So 2 ure of dalk 6. Doen maar net jou bes om rond te kruip in die nag, want dis alweer beerdkrag. Baie dankie, maats, dat julle na die gediggie geluister het en so mooi saamgewerk het. Volgende keer gaan ons nog 'n gediggie leer. I hope you enjoyed the new poem in Afrikaans. Next time we're going to learn a new poem. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe my video. Until next time, guys, thank you, take care and listen to Mommy and Daddy and your teacher. Bye.